Srbiju. Jer 100.000 godišnje sada baš bukvalno ide u penziju. Sa svakih 100.000 je milijardu dolara koji bi ostali u Srbiji. Oni žele da se vrate i ono što bi molili, to je neka manja adaptacija našeg sistema zdravstvenog saradnje sa stranim sistemima, osiguranjima, kako da se prevezu u slučaju potreba. Eto, možda jedna mala komisija saradnje sa ministarstvom, a i kao psihijatar za nas je vrlo važna jedna dimenzija koja se ispostavilo da na prvi udar demencije, da se Australiji tamo vidimo, ljudi zaborave drugi jezik i ostanu samo na srpskom, tako da se jako boje staračkih domova, jer ne znaju da zamole za pomoć. I onda se, recimo, u Australiji sam to počeo govoriti, ili grade etnički domovi, znači srpski, grčki i tako dalje, ali najviše vode se vrate u svoju zemlju, tako da verovala bi, i vama bi verovali kao ministarki, da bi to bilo pouzdano i tako dalje. I za one koji ne zaborave drugi taj jezik, koji su kasnije naučili, srpski ostaje još jedini materni jezik, tako da potpuno razumem inicijativu. U dijaspori imali smo divnu saradnju sa vama do sada, pa eto, nadam se da će to... Produbit ćemo je mi na ovom zdravstvenom planu koji je u krajnjem slučaju interes svih. Dobro, ostajemo da još imamo simpoziju za den. Hvala. Doviđenja, prijatno.